إله إلا الله. هاي هسه ضربوها، انضربت هسه هاي الناقلة اليوم. Wilayah Timur Tengah dikabarkan makin memanas. Bahkan, Irak kini ikut terseret dalam konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Insiden maut terjadi di wilayah Irak. Dilaporkan 2 kapal tanker minyak diserang di perairan dekat Basrah pada Rabu 11 Maret 2026. Serangan yang terjadi di kawasan itu memaksa pemerintah menghentikan operasi terminal minyak. Pejabat pelabuhan Irak menyebut 2 kapal tanker mengalami kebakaran setelah terkena proyektil atau bahan peledak di laut. Akibatnya, 1 awak kapal meninggal dunia. Sementara itu, 38 awak kapal lainnya berhasil diselamatkan oleh tim darurat. انهدام ناوکش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. درود بر جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.